تمام خوش ببینرین هجا ایرو 3 هزیران 2024 روزان جیم روزا دوشمه بویر و گشترین هلی سرگوهری بالکش همین لهرمی او هم جن سر استا جهان رو دانه مجوره پیشکش بکن لیوگه هر تن دست پیکی سر موچین دیریشا دولت ترکیه داگیرکر یا لسر کوبانی ده دو اندامین هیزن آزهش بریندار بون قصد ناسنامه چاروانین کو دیریشین دولت ترکیه سوریه که گولانی لسر کانتونا جزیره شهید بونه ده اشکره کرد. دستلاتداری ترکیه فاشیست و داگیرکر وینا خلک باجار جولمرگ جارک ادن خسب کرد و قیوم تاین اشاره داریان کرد. دچالکین گریلا ین مها گولانی ده 47 داگیرکر هاتن کشتن و بریندار کردن داگیرکریا ترکیه بهتری 320 جرانجی بچکین کیماوی ایدش بگانیم. بلی بینرین هجاف سرنوچین مبون اونها جمع برفره یا بلتنا خواه یا ساعت هفتان جواره پیشکش بکن نوچامای یکمین جیهر تکیلداری ایدشین داگیریا دولتا ترکیه لسر هرمه یا لکوبانه ارتش دولت ترکیه قرکر به بالافره که بیمروف ایرشی وسایت که هزین آسایش کر ده ایرشی ده دو اندامین آسایش بریندار بون. ایرو دما خلک کوبانی جانگورین خوا اوغرد کرن ده دولت ترکیه داگیر کر به بالافره که بیمروف ایرشی هزین آسایش کر. ناوند راگاندن یا هزین آسایش یا هریما باکور و روشتات سوریه لسر ایرشی آگاهی پارو کرد. آسایش داخلی نویسکیا و شاندی ده وهاگات. ایرو 3 هزیرانه پشت نیورو ارتشا ترکا داگیر کر لباشار کوبانی به بالافره که بیمروف ایرش وسایت که هزین مکر آسایش دیار کر که ایرش ده دو اندامین وان بریندار بونا اوجبو درمان کرنه را کرنه نخوشخانه یه آسایش داخویا کرن اف ایرش آرمانجا خویا سرکه جبو تیگبرنا اولهیا لحرمی یا اوگات یک جو آرمانجا سرکه وان ایرشان ریل برچته و سجدارین کو کارین وان تیگبرنا اولهی او آرامی حرمی میفدکه هزین آسایشی هریما باکور و روشتات سوریه داویا داخلینیا خوده جاره کدن تقضیل سر بریارداری خواه جبو اولهی و آرامیا لحرمی دام. ولی بینرین هجا دناوا کروشین داوی ده جاره کدن ایریشین داگیرکری دولتا ترکیه سر حرمی دجوار بونه دستویه که گولانی دانگو دروشا داویا مها گولانی ده جیم ارتشا ترکیه داگیر کرد لکانتونا جزیره لدو دوران ایرشی نقطین هزین سوریه دموکراتیک قصده کرن و ده انجام وان ایرشانده 4 شهروان قصده شهید ببون ایروژی نواند راگاندن و چاپمنیا قصده تکیلداری ناسنامه جانگورین آزادی داخلین ایک پاروکر و ناسنامه وان شهیدانجی برای گشتیره پاروکر. بریا نها بچار روزان ارتشا دولتا ترکا قرکر به بالافرین بیمرو بریشی نقطه شروان حزب سوریه دموکراتیک قصده ین لعمود و تلحمی سکر دما تیم تندرستی خستبون خوابکینن برینداران جی ببون ارمانجا ایریشان قصده و دم دیار کربو گودیریش ده 4 شروان وان شهید بونه ناوند راگاندن یا قصده ایروب داخویانیه که ناسنامه وان جانگوریان جی اشکره کر قصده دیار کر گو دولتا ترک بوان ایریشان جاره کدن نیشان دا گو اولدیجی آرامی حرمی او گوت ایریشا لسر نقطه این هزن ما جبر سیاستا ویا دی چارچوبه قرکر و ایرانیا لسر حرمی دا پیک هاتیه دی ایریشا سیویه که گولان دا شروان ما با حوز کوبانه مهند محمد احمد ایلان عفرین و دلشیر عفرین شهید بون قصده لسر تیکوشینا شهیدان وها گوت هوال 4 هوالین ما پشتی ریویتیا دمدرج آتی کوشین و برخودانه یادنا و رفن هزن مده لسر ارکا خوبون شهید بون. هفره با حس کوبانه تبی گونو تبلی رفن هزن مببو میناکا شربانه بدسپلین بو. هفره بوتان سرکانی خودی برخودانه که دمدرج آدنا و هزن مده بو. یک جه هیوی وی او بگو باجر خود سرکانیه یا داگرکری جه دولتا ترکا داگرکر و چتین وی رزگار بکه. هفره بوتان دنابا حوالین خوده به مروف مسیون زحمت دهات بناف کرن.
هفره ایلان عفرین جه هفرین گو خلک ویب داری زوره جمالین خوا کوچبر بونه هاتیه. بکین و طولهلدانا جه دجمین گو مال و خاکاوی داگر کریه به باوری برزگاکنه تبل رفین هزین مبو. هفره دلشیر عفرین یه دمکه کن تبی هزین مبویی بسپور شر دشوپاند. قصده جمالبات جانگوریان را سارساغی خواست و گوت بردل چید ببلا ببا امی تیکوشینا خواه به سرکفتن تاجیدار بکن و اولهی حریم خواه بپارزن. آگاهی دربار ناسنامه شهیدان ده وهایه. مهند احمد بن اصناف بوتان سرکانیه لسرکانی اجدایک بویه 31 گلان 2024 لتلحمیس شهید بو. محمد بش بن اصناف دلشیر عفرین لعفرین اجدایک بویه 31 گلان 2024 لتلحمیس شهید بو. محمد رشید بن اصناف ایلان عفرین لعفرین اجدایک بویه 31 گلان 2024 لگوندی حاتمیه یا قامشلو شهید بو. و محمد عبدی بن اصناف باهوس کوبانه لکوبانه جدایک بویه 31 گلان 2024 لگوندی حاتمیه یا قامشلو شهید بو. خلک باشاری کوبانه و دربیسی به مراسمان جنازه شروان قصد سپارتن آخه ده مراسمان ده جاره کردن هر سال لدیش داگرکری دولتا ترکیه هبو. خلک باجار کوبانی بگرسیج بو غرقنا جنازه شروانی قصدی شهید باهوس کوبانی لگورستان شهید دجله کمبون. شروان قصدی باهوس یک گولانی دیریشن بالافرین بیمروین دولت ترکا داگر کر لگوندی حاتمی قامشلو ده شهید بو. اندام ریوبریا مجلس لشگری کوبانی اسماعیل علی دیارکر کو دولتا ترک اف چند روزه جاره کدن ریج دکه لیدی ساجی اراده ما خورده و تن ریک مهیا او جی سرکفتنه شهید واتاکی خوی گلکی گریم بها هيا شهید رح خواه جبوی آزادی جبوی کرامته فداد که لسر ناوی مالباتا شهید باهوز بکر حاج عیسا جی دیار کرکو هر شهیدک جبو مریا سرکفتنیه. پشتی آخافتن وثیقه شهادتی هاتا خودن و رادستی مالبات هاتا کرن. لباجار دربیسی جی مراسمی اوغرکرنا جنازه شروانی قصدی شهید بوطان هبو. خلک باجار دربیسی و تلتمری جبو اوغرکرنا جنازه شهید لگورستان شهیدان کمبون. شهید بوطان سیه که گولان دمال سر ارکا خبو شهید ببو. آپی شهید بوطان سریکانیه فواز احمد آخوی و دیار کرکو بوطان جکا خزم خورا کر و حتا داویه تیکوشیا. ایرو روز ریبر ما سروکا بوی ایرو روز شورش کروینه ما سوزک دایی تبایی شهیدی خواه ام دش خطاوان برناده. داویه ده وثیقه شهادت شهید هاتا خوندن و رادستی مالباتی هاتا کرن. شویدن بو دولت ترکیه داگرکر ایریشی سی گوندین لسنوری دنابرا باکوری کردستان و روجاوی کردستانی که گریدای باجار قامشلوینه کرکو ده انجام ایریشین که دولت ترکیه پیک آنی ده آگر به زوین ولاتیان که ده انجام ده ارده گلک مالباتان شاوتین نوچگانم جوانا جمعه و حوالی قمروان بسام خلف ایرو توی خطریا لوان گندانجی برای خودان گند و زیانا کش بر ایریشن داگرکریا دولت ترکیه پیک هاتیه جنیز و شوپاندن و رادیکینن. او لبندا چبون و چهاد بسریوان. از بحثا لجودکار هندکم کو چاولریکا لموسم خوابون. دو
لگوند خرابکورت اکو 10 کیلومتریان دکوه باکور روژاوی باجار قامشلوده. دولت ترکا داگرکر گله لوی گوندی باراندن و ده انجام ده آگر بزوین خلکی کتن. ما به زحمتی کاری بو درباسی نوا وی عردی و لوی گوندی بو بایا. کدو دمجمیر ششانده گله لوی گوندی باراندن ده انجام ده آگر بزوین خلکی کت و به طایبتی جی زویه مالباطا خلف سارا و زویه مالباطا محمد علی کت. مالباطا خلف سارا 500 دونم عردی وی هات شوطاندن و مالباطا محمد علی جی 105 دونم عردی وی هات شوطاندن. ایرو و دراسه هاتبا ناف عردوان و عردوان چاند با لبلی ترکی نهشتن کو او عردوره چاندن و خلق دبارا جیانا خو بوی عردی بکن نتانی گنده خراب به کورتی هر وها گنده تعلقه جی 500 دونم عرد هاتا شوطاندن و گنده دوداجی 600 دونم عرد هاتا شوطاندن اف هر سی گند تام نیزی هفن و هر سی گند جی لباکور روژاوی باجار قامشتا و لسر سینوره باکور کردستان دکبه تایبت اف گند خراب کورت کو بریان هاجی 10,018 ده دولت ترکا داگرکر گلال وی گندی باران دبون ده انجام آوی ده زاروکه کی 4 سالی جیان خوش دستا بو. حدود تعليق بفرزا كت وهات قرمي ما خراب كورتي قرنم شوتي قرمي حمد علي إمانا خلف سارة وبيت هات بتركتورا شو بيشي هبال جهاتن الطائي هاتن ودس بكرة بدي آقري جا نشري قلوري كيقولوا تاويتن تركات تاويتن بنيا حدود جبوك خاطري فرزا وزاد هم شوتي اطفائي قال لك جمار شاندن والله قو اطفائي نجا من ساعات دوي بيشتي نيفي شوي يعني قو اطفائي نهاتا ويقند وقنم حموي بشوتي اولا ايفاري تراكتور شو قهابر حدود برداني بشتي تقريبا اقر هاتو بالطفان بس الاليه دودا دنجي في شقاده وكبري مبو ايغو درب لي خصن الفيدك الجند بو سر بين درابو قناص برداني لي خصن بريندار كرم 5 ساله العردي مشلول مو بيشتي 5 ساله عمر دا حاضره بلش دسپیکا بولتنی و حتی وکیلی جنو چین کو ما پار وکیلت تکیلداری زیانین کو جبر ایریشین داگرکریا دولتا ترکیه لسر هرمی پیک خاطنش خو اف نوچامه دریزی دجی هر دهمان چارچوبه دیم جبر دولتا ترکیه داگرکر پشت کو سریکانی داگرکرنه استاسیون آوا علوکیا کو آفید ده باجر حسکی قد کربون او اف یک جی پرزریک آوی لناوا باجر حسکی و گندوارین وی دابو چیکرن لیم لگوری درفتان هولدان جبو چهار سرکرنا وی پرزریکی تینای کرن او بریا وی جاری ستیران آنگوان بشین تانکن آوی آوش بو ولاتیان تینه و گوهستن لی اف تانک چه قاسی پاکشن اف یک بپرسه که بسری خواه بخوارت اینه اونو چاگانی محمد بادلی جیم تکلداری ویه که لی کلین کر او ده انجام ده درکت و لی جبر آوا قریش روزانه 5 زاروک جبون خوشخانه تینه و گوهستن بزیرگی دویشن اگر روش بوی آوای دوام بکه اوی مدرسه که زیده لسر روشا زاروکان بیکی وره نوچگانی محمد بادلی و حوالی می قمروان محمود عیسی با آوای که برفرهی لسر ویه که لی کلی کرنه و آگاهین هورگلین تکیلداری ویه که جی رادی کینه گری و نالنالا وان زاروکانه زکی وان دیشه و درشن و تایا گرم لاشی وان دگره دی و باوی وان ای بمرق روشا زاروکین خود شوپینن لسر زمان پیجیشکان جی دبیجن سدما ایشی آوان نپاقش آدستیرین رزیایی ده لناوا باجاری حسکی تی بلاف کرن التهاب امعاء التهاب روبيان بزاروكي مراتشي بويا الدكاترة قالوا لك انه بيجيش دبيجن جبر آواق ريجا السبب والله المياه تلوث سدمجي والله جي قريجبونا آفيه آف برقيم وقريجة أفروجا ششانة كوزاروكين من لنخوشخانيينه زكي إيشي فرشي وقرماهية لاش بوان ريه استفراغ السخونة انترسينو سروكي بيجيشكين نخوشخانيا گل آباجاري حسكية او دبيجة كوروجانه بيتري 5 زاروكي تينه نخوشخانيه إشاوان زاروكانجي بقمارا ستيران و گريد ده چمكي او دبه سر سبب كو آوان نپاقش درباسي ناوا مالان ببه براستي قل لك حالات إسهال وإيزك إيشي وإيفر شاني تيجمع
طبعا دنا مزنا جيد هي ودنا زاروكا جيد بس نسبتها اقل كي زين دنا زاروكا دي براسي تقريبا تقارب بينجينا خوش تين عاجل وانا اسهال بيرشيبين طبعا ام دبرسن دي زاروكا ام دبي تشي بيرشيبي دبي اسهال بيرشي بري دروجاي بري شش روجاي بري حفت روجاي اف اسهال اوان طبعا كما ام تختورن ام تشخيص اوان ام ناسكن اف اسهال اوان جبرق اوان باقش ام جوان بيرجن وشيري زاروكي خوشكي جنابي شكري دبي قدمج آوا خزانه شكري آوا خزانه وشكي دري اني ساحري جيج مراني حطها بقلبها يا اخي اف درجي بيرين حميه كو بشتي داگر کرنا ستاسيونا علوكي جهيلا ريفبريا خسر و هاتنا كولاندن عبد الله حسو خودي دستيرين آوية او دبيجه كو جالكستير رزياينه و جي صدي چل جي خودين ستيرين آوي گهل بيوانين تندرسي نادن من اسخوديه صهري جيمه افحردو صهري جيمان افانا مزيبقن نظامي مزهر شغلي روسيني هناك جي هنش صهري جا يعني نمزيبقن وقمار دوان دايو زنقار اما ايقتي منطقه حما ما حما نايف اخوار النهايه انا صهري جن هنا مجوان جو بس بينجمر نما دارجن زنقار قلتو طعم تيدي طعم نشيرين سری 5 سالانه داگرکریا ترکیه آف جسر خلکن حسکی و گندوارن وی قدکه ایرو روش زیده تری میلیون و نیو کس ججدرا سرکه یا جیانی بیپارن نچار بری خوددن ستیران داکو آوا مالا خواه پیدا بکن لهمبری وی بوبلاتی جیهان جی چاوین خواه گرتنه و خواکر و لال کریه ریوبریا خسر جی هری داوی راکاند گودی د 6 مهین پیش ده آوا بیرین عمودی بگهیجه باجار حسکی بلم دربازی خباتین هلبیجارتنا شارداریان یل سر استا هریما باکور و روشتاتی سوریه ببن لکانتونا جزیر من بچ او طبقه نامزتین هفبندیا گل و جنانج بو آزادیه خباتین خوین پروپاگاندا هلبیجارتن شارداریان برفره دکه نامزتان به بلاوک او اشکراکرنا برنامه خویا هلبیجارتن جگل ر داکت منقادان او تکلاری خباتین کوی بکنجی آگاهی پاروکرن Li çarçoveya propagandaya hilbijartinê de namzatên hevbendiya gelan û jinan ji bo azadiyê li kantona min bicê li qada giştiya bajêr gon veda ku namzatên xwe bidin nasîn. Şênî nûnerên ji rêveberiya xweser a kantonê destew saziyên girêdayî wê partiyên siyasî Meclisa Kombûna Jinan a Zenûbiya û Meclisa Malbatên Şehîdan beşdar bûn. جیگری هفسروکاتیا مجلسا پارتیا سوریا پیشروجه یا کانتونا من بجه محمد برکل گوت تفی حمو روشین زحمت و ایریشین دجوار این لدجی هرمه ریوبریا خوسر بریا پیک آنین آوان هل بجارتنان و اثبات بکه کودکاره لهمبر وان ایریشان خبری خستن بکه بشتر نامزاتین هفسروکاتیا شارداری من بجه اندامین مجلسا شارداری خدان ناسین و ارمانجن خواهش کرن هاتا گوتن جبو پیش خستنا پروژه نتویا دموکراتیک و پیک آنینا داخوازین گل امی کار و خباتین فره بمشینن داویه ده کومین ناوندا چاند و هنری استران پیشکش کرن. لباجار منصورا و گند حمام این طبقه جی به همان ارمانجه دو جوین جدا هاتن لدار خستن. دو جوینان ده نامزاتان خودان ناسین و ارمانجن هفبندی هاتن شروع بکرن. نامزاتان گوتن دوی هر کس لهمبر وان هلبجارتنان ببر پرسیاری تف بگره و ارکا خو بجهبینه. برنامج أتوقع الجميع يؤيدني سنحصل على نتيجة ثمار عمل. درباري همان مجاري هفبندية دروجة ششان ده لچل آغا بلاوك بلاد کرن. نامزاتين هفسروكاتيا شارداريا باجير جاهده شمو وصالح صفو لسر برنامج هلبجارتني ارمان جنوان وخباتين دي دما فيشته پیشکش بکن اشکره کرن. احزاب ثانية منافسين له بس نحن يعني واجبنا نخدم هالشعب هذا هو شعارنا. هفسروک مجلسا گلان آ دموکراتیک فرید اتی تکلداری مشارین هلبجارتنا شارداریان لحریم او ایریشن دولتا ترکیه نرخاندن کر فرید اتیانی زمان کو دولتا ترک به زیده کرنا ایریشان حول ده پیشی لپیک آنینا
هلبجارتنê bigire o got helbijartin time tirsiyeke ji bo kesê çênake berûva jî şaredarî wê bi sîstema konfederalîzmê bêmeşandin. Hevserokê Melsa Gelan a Demokratîk Ferîd Atî têkildarî hilbijartinên şaredariyan ji Ajensa Anafêra axivî. Ferîd Atî destpêkê anî ziman got hilbijartin wê li gorî hevpeymana civakî ya bi sîstema konfederalîzmê bêmeşandin pêk were. Sistemê de wek şaredarî yani em bêjin saziyekî serbixwe ye negerêdanê bi meclisa cibcîkara ya meclisa em bêjin tenfîzî ra û wek tê şeklê wan wek em bêjin sazînê serbixwe û etîmedê xwe muwazenê xwe jî ji herêmê xwe digirin û beşekî ji wan re tê veqetandin ji bo karûbarê xwe. Atî da zanî got gel wê bi îradeya xwe hevşaredarên xwe wendamê Melsa şaredariyê hilbijêre. Atî ev yek jî weke destpêkeke nû ya ji bo rêgirtina ji îradeya ger re binav kir. Gavekî li ser asta Bakur Rojhilatê Sûrî gavekî em dibînin di hilbijartinan da bêtir sîstema demokratî tê pêkanîn ji ber gel bêjin hevserokê belediyan hildibêjêre û meclisa dibêjêre wê wextê dîna em derbasî merheleke nû dibin ji merhelê em bêjin ya tewafeqî di ortê mikewinatan da dikevin merhelê hilbijartinan. Ferîd Atî bal kişande ser dijberiya gelek aliyan got li dijî hilbijartinan e got wê di yekê hezêranê de pêk were. Hindirînê karekî bi beldê de girê daye bi wî bajarî de girê daye ew îrada wî gelî wî bajarî ye ji bo hevserokê şaredarî û meclisa xwe derxe û bi rastî jî yani şaredarî ne ti xeterin li ser kesî sîstemekî civakî ye. Hevserokê Melsa Gelana Demokratîk Ferîd Atî bandora encamê hilbijartinê jî nirxand. Yani rewş gerekî hilbijartin werin çêkirin yani di salê 2014 rêveberî li sê kantonan çêbû pêra rêveberiya Bakur Rojhilatê Sûrî 2018 îsal em derbasî sala 2024 dibin. Yani ev hilbijartin pêwîstiyeke gelekî gelê Bakur Rojhilatê pê Belem ji hilbijartinekê bi hilbijartinekê din dewam bikin. Hilbijartin di gerg û di nava şert û mercekên bi ewlehiyê de pêk were yek ji nîşaneya sereke ya demokrasiya li herêmê de daxuya kirin her di vê çarçoveyê de di wextekê ku li herêmên Bakur Rojhilatê Sûriya amadekariyên hilbijartinekê bi vê awayê tê kirin û dewleta Tirkiye êrîş dike de li Bakurê Kurdistanê jî doh tevî nerazîbûna desthilatdariyê li hêlwan a Riha ya Bakurê Kurdistanê dewleta Tirkiye itiraz pek anî bu ol ser vê yekê careke din hilbijartin ji nû ve hate li darxistin di encamê de Dem Partiya ku bi 500 dengan bi ser ketibû bi 7 qatî vê yekê zêdetir careke din şaredariya bajar qezenç kir di wextekê ev pîrozbahî dihatin li darxistin de careke din dewleta Tirkiye xwe li hemberî îradeya gel ranegirt û vê carê qeyûm avêt şaredariya Colemêrk ya Bakurê Kurdistanê hema piştî vê yekê Dem Partî bi aweke lez û bez civîneke awarter darxist û daxînek çapemeniyê dan û hate gotin heta ku şaredariyên wan nên radestkirin careke din ew ê vê carê li hemû şaredariyên ku di hilbijartinê de qezenç kirine çalekên nobetê ya bêdom veger dewam bikin û di vê çarçoveyê de bertekên li dijî qeyûmên ku dagirkariya dewleta Tirk li ser vîna gel xesp kiriye dagir kiriye jî sêde dibin. ev coş û heyecana ku hûn dibînin coşa serkeftin û edaletê ya xelkê navçeya Cilnê reş ango hîlwan a Rihayê ye. Du li vir hilbijartina şaredariyan yên sihûyekê adarê ku li ser îtirazên desthilatê hatibûn betal kirin dubare pêk hat. Wekî di hilbijartina borî de gel carekê din ji bo Dem Partî îsrar kir û weke vîna xwe hilbijart. Lê vê carê ferqa ku 500 deng bûn derket 3244.
yapacağımız lütfen onu burada yapmayalım. Lütfen. Bi vê yekê re şaredariyên ku Dem Partî bi dest xistin bû 78. Hem wextî vê serkeftina Dem Partî ku di hilbijartina Sûhiyekê Adarê de jî tevî dek û dolapên desthilatê bi heman awayî bû, desthilata AKP û MHP carekê din dîn û har kir. Li Cûlemêrgê polîsên dewleta Tirk a faşîst du bişev şaredarî dûrpêç kir. Di saetên serê sibê de jî bi ser şaredariyê de girtin û hev şaredarê Dem Partiyê Mehmet Sıddık Akış binçav kirin. Wezareta Hindura Tirkiye li ser malpera xwe ya dijital ragihand ku wan hev şaredar Sıddık Akış ji wezîfeyê dûr xistine û eşkere kir ku qayyum tayinî şaredariyê kirine. Piştî vê darbeya desthilatê Lijneya Rêveberiya Navendî ya Dem Partiyê li navenda giştiya partiya xwe bawayeke awarte civiya. Serokvekîla Koma Dem Partiyê Gulistan Kiliç Koçît têkildarî civînê civîna çapemeniyê li derxist. Gulistan Kiliç diyar kir ku biryara tayînkirina qayyum biryareke siyasî û got. Ji wezîfeyê girtin, xespkirina vînê û darbeya li dijî demokrasiyê ya biçêkirina qanûnî yek ji sûcên herî tirsnak e ku di vê sed salê ji aliyê vê desthilatê ve hatiye kirin. Gulistan Kiliç Koçît ragihand ku li dijî vê xespkirina vîna gel ew ê li ber deriyê hemû şaredariyan dest bi çalakiya nûbetê ya bênaver bikin û ev ban kir. Sonuçlanacağını tahmin etmek hiç de zor değil. Bu ji partiyên siyasî heta civaka sivîl, ji rewşenbîr û hunermendan heta hemû kesên dilê wan ji bo demokrasiyê lê dide divê li dijî vê bêhûquqiya qayyûman deng derxînin. خبل هر وها خصب کرنا وینا خلک جولمرگی لگلی باشرین باکوری کردستان و ترکیه به تندی هات شرمزار کرن دچالکال الهده پلیسین فاشیست ایریشی گرسه کر او سه کس بنچاف کرن داخلینی اکو تاوی ایریش او برتکان ده هات دای ده جهاتا گوتن امی سری لبر و او قیومین و نطمین. خصبکردنا وینا خلک جولمرگê ya cara sêyemîn li gelek bajarên Bakurê Kurdistanê û Tirkiye bi peyama emrên din faşîzmê bi tundî hat şermezarkirin. Li Amedê tevî dorpêça polîsên faşîst nûnerên Dem Partî û welatî li hev civiyan û daxuyaniyek dan. Di daxuyaniyê de hat diyarkirin ew ê serî li ber desthilatê û qayyûman netewînin û hat gotin faşîzma ku li tevahiya Tirkiye di hilbijartinan de têk çû ji xwe re ders nederxistiye û hewl dide şaredariyan xesib bike. Em careke din planên iktidara faşîst a AKP MHP vala derxînin û rê nedin faşîzmê. Partiyên li Êlihê jî xwestin ji pêşiya avahiya Dem Partiyê ya bajar heta parka Yelma Guney bimeşin. Lê polîsan bi bombeyên gazê û guleyên plastîkê êrişî girseyê kirin. Di êrişê de sê kes hatin binçavkirin. Hevseroka Dem Partiya ya Êlihê Songül Korokmaz di êrişê de ji gazê bi bandor bû. Tevî êrişan li wir daxuyanî hat dayîn û hevserokê Dem Partiyayê Êlihê Mustafa Mesûd Tekîk ji her kesî xwest ku li dijî hişmendiya qayyûm derkevin. Xelkê navçeya Gurnê Reş a Rihayê jî ku di hilbijartina duh de şaredariya xwe cara duyemîn ji destê desthilatê xilas kiribûn bertek nîşandan. Rêxistina Dem Partiyê navçeyê bi çalakiyekê tayînkirina qayyûm şermezar kir û got we li Curnê Reş têkçûneke mezin xwar û hûnê bi derbeya qayyûm a li Colemêrgê jî pir mezin wenda bikin. Gelê Kurd û Kurdistanê bi tenê nînin. Bi heman awayî rêxistina Dem Partiyê ya Adanayê jî ragihandibû ku wê li parka Înonoyê daxuyaniyekê bide. Lê polîsan avahiya partiyê ji Nîvro ve xistin bin dorpêçê û destûr neda ku kesek bikeve avahiyê û jê derkeve. Parlamenterê Dem Partiyê Mêrsînê Elî Bozan hata avahiya partiya û anî ziman ya ku tê kirin eşqiyatiye derbeya qisrê ye û ew qebûl nakin.
بله هر کوردیناسیونا کشه که دستی سرکرنا اراده گل وکه پلانا قرکرنی یا رژیم AKP MHP یا فاشیست بنافکرو گوت دوی گل جولمرگی او همو کردستانی جن هیزن دموکراتیک به حوره و پلانا دولتا ترکیه فاشیزمی پوچ بکن انسیاتیفا گل یا کردستانی جید همان چارچوبه ده نرازی بون نشان ده او گوت حتی که شهردارین من ندن ام لقادان بمینن. لدیجی دست سرکرنا اراده گل جول مرگه و بنچافکرنا هفشارداری جول مرگه محمد صدق آکش گلک برتک تینا رابر کرن. داخویانی جالی کوردیناسیونا کومله اجنین کردستان کجکه و هات داین. کوردیناسیونا کجکه دیار کر گو رژیم AKP MHP لپی پلانا قرکرنا گل کرده وها گوت. گریدای وی پلانی مافی سیاست دموکراتیکا گلی کردوشنان هاتا دست سرکرن ویکی آسادار بیشی در باز کریا اف قرکرنک سیاسیه کوردیناسیونا کجکه برخودانا گل وانه یا لدیجی ذهنیتا قیوم ببیرخست و دیار کر گو دوی لدیجی وی همان تکوشین ورمشاندن کجکه بالکشاند سر هلوستا جهپه و تباهی مخالفتا لترکیه وفتشتانی زمان اگر پیواژویا نورمال بوینه پیاما بیدنگی یا الهمبری قرکرنا کردان با گلی کرد و وجیو که هفکاری سوجین قرکرنی یا الهمبری خو بنرخینه او دارزاندنا دیروکی ویل گوری ویکی بکه دوی همو هیزین دموکراتیک به هفره هلوسته هفار نشان بده. دیداویا داخویانی کجکه ده اف بانک هاته کرن. ام بانی گلی جول مرگو همو کردستان دکن کو پلانا قرکرنی پوچ بکنه لدجی قیومان بروحی سرهلدانی رابنه. انسیاتیفا گلا کردستانی جین رازیبون نشانی دست سرکرنا شهرداریا جول مرگه داو گوت. حتا گو شهرداریا خواه وگرینن امدا کمن قادان. انسیاتیف دسری ده خلک جول مرگه بانگ له هر کسی کر گول تباهی کردستانی اروپایه خودی اراده خلک جول مرگه در کبن. هفسرکاتیا کنسیاری و بر آکجی که بانک لگلی کرد گلین ترکیه و آلین دموکراسی کرکو خودی لداخوازین گرتین سیاسی درکبن کجی که گوت دویم بریا هر کسی گلی کردستان یه ولاد پاریس خودی لگرتین سیاسی درکبه جبو ویجی بکوه نوا لو و تفگری. هفسرکاتیا کنسیاری و بر آکجی که بداخویانی که بانک لگلی کرد گلین ترکیه و آلیگیر دموکراسی کرکو خودی لداخوازین گرتین سیاسی درکبن. داخویانی آکجکی و هایم گرتین سیاسی ین لکردستان و ترکیه جبیست و هفته مجدار 2023 و وربه لدجی زختا فاشیست تجریت و کریارین قرکرنی لبرخوددن. ام وی برخودانا بواته یا گرتیان به حرمه سلاف دکن و پیروز دکن. برخودانا کو گرتین سیاسی دناوا شرط و مرجین زندانی ده دکن برسوا هری بواته یا لدیجی ظلم فاشیزم و قرکرنیم لدیجی هر جور تسلیمیت دسکنا آزادی ده اصرار کرنم. کجه که دیار کر کل همبری برخودانا زندانان نابه کو جواک بخمساری ته بگره و گوت ددمکی ده که تجرید مطلقه لسر ریبراب و یا لئیمرا لدوام دکه به 10,000 گرتین سیاسی جبور آکرنا تجرید لبر خود دن نابه کو جواک بخمساری ته بگره برنگ کی جریزه بجی. تنه به هلوشاندنا و سیستم قرکر آسروران پاشروشا جواک دکاره بی آفراندن. کجه که دیار کر کود دوی گله کرد بریا هر کسی خودی لگرتین سیاسی درکوه و ها دوماند. دستلاتاریا AKP MHP امرالیکریه ناوندا پولیتیکای خویا متنگری و قرکریه. د دوام کرنا سیستم قرکرین یا ل امرالیه و به تجرید مطلق ال سر ریبراپو دخوازه کردان قرب که. بگمان دوی بریا هر کسی گل کردستانی ولاد پاریس خودی لگرتین سیاسی برخودان وان درکوه جبو ویجی بکوه ناوالو تفگری. کجه که بانک خودی درکتنا زندانان کر و ها بداوی کرم. دسری ده گل کرد گلن ترکیه و هیزن دموکراسی ام بانگ له هر کسی دکن اینکو به دستلاتاریا فاشیست AKP MHP را تفنا گرن لبر فاشیزمی را دبن آلیگری دموکراسی آزادی حقوقی نه خودی لداخوازین گرتین سیاسی درکوین لدیجی سیستم تجرید اشکنجه هلوسته که هفپار نشان بدن تکوشینا یک بوی مزم بکن.
بله گریلا تیوی دیمنه که چالکیای لزاپی کو گریلین هپه یویه جاستاری به تکنیکه که تایبت لدیشی ارتش ترکیه داگیرکر پیک آنی به رای گشتی را پار و کر هم وقتی وی کجیم ناوند راگاندن او چپمنی یا هپه یجی ناسنامه گریلا ولات اشکره کرد. ناوند راگهاندن و چاپمنیا هپگی جبو پینگاوایی که حاضران سه چالاکی لزاپی لدیج داگرکران لدارخست. هپگی دیار کرد که دوان چالاکی آنده کنتینرک آداگرکران و مبزی کاتیه امها کرن. هپگی ناسنامه گریلای کجی اشکره کرد. هپگی دیار کرد که شهید ولات آلی که بو نونر گرینگ ایکیتیان توی یا گل و گوت هفره ما ولات ایکو به آرمانجا سرکی آزادی گلی ما تولی نوارفین تکوشینی بو به ویرنگی خفدای گلی ما کرد. شهید ولات به تکوشین خواه اثبات کرد که اف سینوری به تیلین ریسای دانی بون پیشا گلی ما بیواته کرد. یعنی سرش در باس بود دم در باس بود بار ما گراند بود یعنی خواهی بی نخواهی بی رایق بودن بو وان شهید بو بی رخصنه بی کده بی اما که یعنی هین کارک خورتر یا دا تورهدانک مستر خواهی بو رایق بودن بی خطه هفره ما ولات ایکو سینورین داگرکران ناس نکر ده همان دمی ده بو مینا که هری شنبر آب پرچکرنا سینورین که داگرکران دخواستن دهش و دل گل ما ده با آفرینن. راست دولت فاشیست یا ترکان ده هر دره کردستان نابر حرم مده خسنا سینور و بحزاران لشکری خود داگرکری خود تکنیک شغلی بکو گیرا خانه گینه هف جبوی ما سینور ام ناس ناکن و کرگوت ام جواب میتانه ویره خسنه سوزامه او کو ام هر وی کاری خور باش بکر یعنی سوزامه کومدایی ام خادیر در کم کدور اما که کوی ارگوت دایما ام بگین سری ما امری سوزش وی گلی را دایا به فکر ارمان جما فکر و فلسفه رو براپو یعنی امه وی دجمنی بلپی بکن یعنی هپگی سرساغی جمالبات و گلی کردستان را خواست و گوت ام سرساغی به تایبتی جمالبات ویا هیجا و همو گلی می ولاد پاریز کردستان را دخوازن سوزا خویا گریدانه به برانینا هفره خود دوباره دکن. آگاهین درباره ناسنامه شهید وهایه. رامان جلال به ناسناو ولاد آلی که لقامش دو جدایک بو 27 کانون 2023 لمیردین شهید بو. بله دمها گولانی ده جی گریلین آزادیا کردستان جبو پارستنا خاکا باشوری کردستان جی ایرشه که داگرکری دولت ترکیه چارکیم به باندور لدیج ارتشا ترکیه قر کرد پیک آنین او نواند راگاندن و چپمنیا هپه گیجی هر تکلداری انجام بیلانچو شری مها گولانی داخونه یک پار وکر او د داخونه خودم باوایی که اشکر آنی زمان ده انجام چالکین گریلان کو پیک آنینده 47 لشکرین داگرکری دولت ترکیه هاتنه کشتن ارتشا دولت ترکیه قرکر یا کو لهمبریم ایریشین گریلا بیچاره دمینه و جاری دنوا مها گولانی ده 320 جران چکین کیماوی او قد خکری بکارانیه. دمها گولانی دجی گریلاین آزادی مهراخوال برخودانی دا لچاین کردستان ارتشا ترکیه داگرکر تارومار کرد.
Navenda ragahandiniya HPG encama şerê vê mehê eşkere kir, got tevî şert û mercên zehmet hêzên wan heştî du çalakî li dijî leşkerên Tirk pêk anîne. Di encamê de 43 dagirker hatine kuştin, 4 jî birîndar bûne. Ev çalakî ji başûr heta bi Bakurê Kurdistanê ve pêk hatine. Li tenişta vê yekê jî hêzên gerîla balafirên dagirkeriyê jî ji esman ve tînin xwarê. Bi vê jî sînordar neman. Di nava mehê de helîkopterekî dagirkeriyê û 5 çeberên wê derpxwarine. HPG da zanîn ku 27 Gulanê sîhayek ji cûreya Aksungur ji esmanê Qendelê xist xwarê. Lê belê dagirkeriya Tirkiyê ku nikare li beramberê vê berxwedanê bi ser bikeve, sûcên şer dike. Li gor daxuyaniya HPG di mehekî de 286 caran bi çekên kimyewî, 37 bi teqemenên qedexekirî, êrişî çeberên gerîla kiriye. Her wekî heremên parastiniyên medyayê 245 caran bi balafirên şer, 43 caran bi helîkopter, top û hewanan bûne armanc. Hêzên parastina gel piştrast kir ku hêzên me li dijî hemû êrişan bedena xwe dikin mertal û şer dikin, her perçeyekî xaka Kurdistanê bi îradeyekî mezin diparêzin û dê biparêzin. Şevê din İsraîlê êrişî parêzgeha Helebê kir, Tel Avivê îddia kir ku di êrişê de navendên çekdarên Îranê hatine armancgirtin, di êrişê de 16 çekdarên Îranê hatine kuştin. êrişên İsraîlê li dijî xaka Sûriyê bi hinceta hebûna Îranê berfireh dibin. Şevê din artêşa İsraîlê êrişî parêzgeha Helebê kir. Êriş bi mûşekan li ser kargeha helandina Nihasê û çend cihên din di navbera bajarokên Heyan û Tamûra de hatine kirin. Li herêma navbûrî navend û deboyên çekan yên çekdarên Hizbullah yên Îranê hatine bombebaran kirin. Pergala parastina hewayî ya hikûmeta Şamê nekarî rê li ber êrişê bigire. Navenda çavdêriya mafê mirovan a Sûriyê ev êriş piştrast kir. Çavdêriya eşkere kir ku di êrişê de heta niha 16 çekdarên Îranê yên ji nasnameyên Sûrî û nesûrî hatine kuştin. Hate diyarkirin ku dibe hejmara kuştiyan zêde bibe. Ji ber jimara zêde ya birîndaran û rewşa wan giran heye ku jimara kuştiyan zêde bibe. Tevî vê êrişê artêşa İsraîlê 5 Gulanê jî 5 caran êrişî xaka Sûriyê kiribû. Di van êrişan de zêdetirî 30 kes ji çekdarên Îranê leşkerên hikûmeta Şamê û sivîlan hatin kuştin. Li herêmên hikûmeta Şamê aloziya ewlehiyê pir zêde bûye. Çavdêriya Sûriye eşkere kir ku di 24 saetên dawî de di encama şer û tevlîheviya ku li herêmên hikûmeta Şamê de rû didin, 7 kesan jiyana xwe jî dest dan. Herwiha welatiyek ku ji bîstê mijdara 2011 ve di girtîgeha Seydnayê de hatibû girtin, ji ber eşkenceyê jiyana xwe jî dest da. Ji bilî kuştiyan jî bi rê û rêbazên cuda 4 kes birîndar bûn. Belê îro dadgeha Sûç ya yekem ya duhokê roja yekemîn a rûniştina danişina rojnamevan Silêman Ehmed diyar kir li gurî biryara dadgehê roja sihê Hezîranê weke roja yekemîn a rûniştinê hatiye diyarkirin. Ji parêzerên Silêman Ehmed Beşar Hesen derbarê doza muwekkilê xwe de axivî û got. Piştî ku distûra hevdîtina bi Silêman Ehmed re hate dayîn, hate erêkirin ku em parêzvantiya wî bikin. Dadgeha Sûcê ya duhokê roja sihê Hezîranê weke roja yekemîn ya rûniştina dadgehê ya doza Silêman Ehmed diyar kir. Derbarê medya ku Silêman Ehmed pê têm darazandin de parêzerê wî Bejdar Hesen ev tiştanê ziman. Silêman Ehmed bi Sûcê xerakirina ewlehiya Başûrê Kurdistanê tê darazandin. Belê rêveberiya dergehê Sêmalkayê di navbera Başûr û Rojavayê Kurdistanê de ragihand ku hemû karên bazirganiyên li dergehê jî hatine rawestandin. Rêveberiya Sêmalkayê eşkere kir ku ji ber sererastkirinê xebatên bazirganiyên li Sêmalka pêşxebor tên rawestandin.
هر وکی دیار کر کو ایدی و خباتین بازرگانی ده درگه سویدی آنگوی الولید را بیکرن. رو بریاسی مالکایی هر وها دازانین ده درگه لپیش چون او هاتنا ولاتیان فکری بم. بریم درباز روشا لغزه ببین لغزه هینا جو شری دنابرا اسرائیل و حماس ده دوام دکه لبردیلا وی شری وکی روژا یکم ده روژا ایرو ده جیم جاره کدن خلک فلسطینی زاروگ بردیلا وی شری دیدن حتی راگاندن حتی نها جبر شری کل شری دا غزه پیک حتیه بقاسی 3500 زاروکان جیانا خواهج دزدانه حتنه کشتن لعالیه کدن جیم تاوی بریارا دادگاه عدالت یا ناو نتویجی ایریشن اسرائیلیین لسر رفاهی دوام دیکن. لگل بریارا دیوان عدالت یا نابنتویی یا جبو راوستاندنا دملدست اپراسیون لشکریین لدیجی رفحه و هر جوره کریارین گوزرار دیده سبیلان ایریشن اسرائیلی ین لسر شریطا غزای دوام دیکن. هات راکاندن گو دیریشن هیزن اسرائیلی ین لسر هرمن باشور و ناوندا شریطا غزای ده هری کم 22 فلسطینی هاتنه کشتن. لگور نوچه وافایه ارتش اسرائیل لسر رامیدا یا لروجلاتی خانیونسه یا باشور شریطا غزای دومال بمباران کرن. دوی ریشه ده سه زاروک 10 فلسطینی هاتن کشتن و گل کس جی بریندار بون. اروها هزن اسرائیل دومال لکامپا پنابران آبوریج لالی دن حکومت فلسطین یا لغزای راگهاند گوزیده تری 3500 زاروک لشریطا غزای یاد بن ایریشا اسرائیل دنه جبرچینا مرن. اوفیسا راگهاندن یا حکومت دداخویانی ده لسر حساب خوی تویتر گوت دناف بدنگیا نابنتویا ترساننگ ده کمبونا شیر و خوارنه نبونا خوارنه زاروک جدرزیلدان به پاردمینن و کتنا آلیکارین مروی ده هفته چهارمین ده آستان کرن. زیادتری 3500 زاروکن دبن 5 سالیه ده لشریطا دبن مترسی امرین دنه. د داخویانی ده هاته گوتن گو زاروکن غزایه جکم خوارین گو باندور للاش وان دکه مزنبونا وان درنگ دکه وان دخبن خطریا کتنا نخوشین انفکسیونی ینگو جیانا وان تهدید دکه. د داخویانی ده بانگ لجواکا نابنتوی نتوین یکبوی و رخصن نابنتوی رخصن زاروکان و همو ولاتن جیهان هاته کرنگو ارک خواه بجه بینن. بلی بینرین هجا وکی ناهون جل سر اکرانان دبینن لدیرا زوری لگونده ازبایی کانتونا دیرا زوری چتین داعشی به عربه که تقمنی ایدیشی خالکیا شروان قصد کریه و لگوری آگاهی دسپیکی تی گوتن که ده انجام ده شروانه که قصد بریندار بویه افوکه آگاهی دسپیکی و لزگین ششخون هاون لسر اکرانان دبینن و دنوا ساعتين پیش ده جی و تکیلداری برفرهبونا آگاهی کوبرن جی امی حول بدین بوا بینرین هیجارا پار و بکن لی امنها دیگهشین دابیو بلتنا خویا ساعت 7 او دبشین حتی صبح جاره کدن ورین پیشیا و ببینن دنوا خیر و خوشیه ده هر شد بختار.